Evo te, stupno. Evo i tebi, stupno. Ti s majkom se rastala. Dobro, hvala. Nema na čemu, hvala Allah. Hvala, sad slikam s vama. Hoće ti se slikati? Ću hvala samo tebe. Nema veze, Nema veze. Mi se ne stidimo. Ma šta je stid, mati moja? Svaka vam čast. Što ste prvo došli. Hvala imanet. Bog ti dao sve najbolje. Hvala Allah, dragi. Da znaju da si ti čovjek. A ja sam li president ili nisam? Nek ti kažu šta hoće. Ajde, kebuj svoj mater, šta ću im ja? Aj, čao. Aj, ljubi vas, brat. Allahu, dragi. Jebem ti. Eto, vidite li moje narode, koga oni napadaju. Ja sam mogao biti ovdje sad šonjo. Može slika. Ja poginu 2 glave i ovdje. A če da bježim, da Bog da poginu, da imam 100.000 sad što i ne podijeli. Nam sve jebe. Sve mi uzmi dušu, nemoj. Ma meni će moj gospodar to sve namiriti. Sve. Allah mi sve i mrvu. Pa šta vi mislite, da ja dijelim pare što imam, jel? A nije Allah mi. Ja pare dijelim što znam kako je nemat. Samo tako. Ja ne smijem izići, to je invazija djece. Evo pišu ljudi, nema Arija. Armijo, gdje god možete, gurnut Marku kome da ga obeselite, daj. Vidiš ti šta je tamo? Jel vidite sami da tu dolaze ljudi 30 godina, žene 50, 60. Ne dolaze tu samo djeca. Nisam ja pegamber, ja sam insan ko i vi, govno isto ko i vi, ništa, ni bolji ni gori. A morate malo... Šta je sad? Aj, majko, jesu opet problemi? A u pučku maternu želje šta je. Hajmo, ko ide prvi? Hajde, džak, sad doći. Ko ide prvi, hajde. Došli smo samo kod. Došli su. Gledaj ovoga Zinedine Zidana. Hajde brzo slikajte se, jebe vam stromaj. Hoću li ili ti? Čekaj, leti. Hajde. Sad došli u kameru. Ti na dvojicu. Bravo, aj ti. Gdje su ovo še? De fino, jebem ti, sve ti jebem, nemoj da ti još moram tu ući ovdje. Narode, vidite li kako sam ponaša ovaj narod? Fino, glavu vam do presidenta, vama je. Vama je na svo na mene jeboj. Evo. Ajmo sljedeći. Armiju. Opet ja. Hvala. Jesi ti slikao? Šta su ovo narikto jebem ti brajanje, materno? Hajde, jel ufat? Još. Sljedeći, još ti, jel? Ja. Dođi vama, ne vidi nikuda. Polako, haj vama, nemoj tako, gdje uskać kako treba. Šta se prepo jebem sve i djetetu. Koliko vas ima? Ima nas. Nema vas više. 1, 2, 3, 4, 5. Stani tu kad ja pričam, nema priče kad president priča. Pusti čovjek. Imate li pare? Imate li pare? Imam 20 Imam 10 maraka. Sačekaj, ima president novac. Ja ću vama dati 100 maraka, može? Koji je najstariji? Ja. Ti, a ovaj mali je najstariji. Znači, dadne vama brat vaš stojanku, to ti usitni, okej? I svakome po 20. Može li? Hajmo poljubati svi. Predsjednika, ljubite, majku vam jebem. Ljubi. Hajmo, sljedeći, bravo. Hvala vam puno. Nema čemu, ljubi, jebem ti sve. Baš sad da vas ne vidim. Kad igraš protiv Hulje, zove. Jebem ti hudinu, mater, izbjeru, ja sve. Sine. I pola ona žena para jebuje rod.
Pa ne mora sliđi. Dobar dan. Au. Dobar dan, dobar dan. Kako ste? Kako neće moći? Šta je ovo? Ljudi, pa vidite li vi ovo? Kako su ovo zove? Kikice. Sjadaj. Evo ti. Pa ono moću. Ili neće? Mama se boji. Odakle ste se? I Bosna. Iz Bosne? Odavde. A, ja sam iz Engleske. Gdje ste bile? Kod kuće. I vidjeli mene? Jesam. Na live. Pratimo li vas tako? Saška, ne da prepara. Onaj. Pa džado. A gdje je babo? Kod kuće. Tvoj tata gdje? Kod kuće. Šta radi? Ništa. Kako ništa? Leži. Leži babo. I to je pravi babo. Četaras? Može. Može? Evo je. Aj poljubi presidenta svog. Tako. Ajde, čao. Ajde, hvala dragom Allahu. Jeboti svoj mati, raju svijetni 400-500 maraka, jebem ti majku, ja sam poju sitni sine na kaći, pa ne možemo mi tako. Ima li konobar, gdje ga zove? A ljudi, mi izgin smo. Haj ti, rođu, haj u svijet to lahat. Bare mogu im davat po 100 maraka, jeboti Tito. Ma i mara jebi. Moramo još 1-2 puta gurant ruku u džep i šta ne otkrivaj se, šta ne